Kublai pi baro ki bapak ya kini ke video. Ngadan ke kubur ke best bahan mentajong pi baro. Bat kata ke long ba kandan ke konsert haka live hoterik jong uni ubnai ha mat Tirot ha Mairang. Bat kini ke konsert ke long ke pair bahan amar ba ki local artist ki jongi ki nong roi ki pair ringkat bat ki YouTubers ki influencers bat kum joru ki actor actress jong ka khasi industry ki nya danlam ha kini ke konsert. Bat ki artist ki long kum I George Shadap I Jesse Lingdo, I Eddie Lingdo, I Maya Lingdo, I Light After Dark, I Genevieve, I One Job, I Code Freeman, I Mairang ba, Ringkat, but Henrengot ki DJs ki ba pair ki nyo dalam hagane ka concert. Tis ngo bahaya ke Sngi, but yawan syakane ka concert ka banlong haka live ho Tarik, jong ni ubnai, ha mat Tirot, ha Mairang. Kublai shibun. Terus nu, tiket ada ngambak lah kan dari live pak marway, sayawan bun ya kerjaan ya i, hak tegas nu, dengan terangan saya kenduk hak tegas nu, nabar raju bahai, ini awan. Kublai pi baro ngawan pentip shapi ba kandon ke konsert haka live portrait jong uni banai Desember kaban penlong Madan Tirot mission Mairang. Hakate kasi kedan shibun ki kasi artist ki nong rai ki YouTubers ki actor actress kasi kum One Job Chocolate Jesse Lingdo George Shadap Genevieve Eddie Lingdo but Mairang ba Code Freeman but kendon ru kumba san remote ki DJ hakate kasi te kajungan jongpi hakate kasi kadang I mean sim show ya ki kasi juni ba kindang ye treshitam ha kisap ki phong jungki ba kidan te yang saya kenduk lang hakate kasi kublai shibun. Kublai shibun ni fikir parlok ki bapak ini ke video ngadan ke mai kubur ke babas bah bakata ke long ba kandan ke konsert ha ke live Tarik mentau benai ha po Madan mat Tirot ke badai ha Mairang ke badai ke Snong janga te ha kini ke Sngi kandan buan ki local artist ki actor actress ki influencers ki DJs ki bapair ki balapau nam jong kini ke jela jungi but ki local artist ki long kum I Jesse Lingdo ki One Job Chocolate Genevieve George Shadap baru kiway de ki YouTubers ki influencers bagi actor actress ki banwan ban pen bernyaya ni hak te kesini telada fikwa ban saki ya kene kesini tela ki jong ki khamat sobha sewan hak live Tarik apo Madan mat Tirot ha Mairang kublai shibu Kublai pi baro ngade share len kongwar bat ngadon hangni ban pentip shapi bakan sanan ko ke konsert ke bahe pa ke ban salong haka live Tarik minta ubenai ha Madan mat Tirot sing ha Mairang. Bakin sedang ki local artist ki pair kom George Shadap, Genevieve, Maya, Jesse Lingdo, Code Freeman, Mairang ba, One Job Chocolate, Light After Dark, but way. But bakin sedang ru ki ting shop ki puran, bakin sawan lang hakan ne kasni. Bakin sedang ru adon remote ki DJ ki bantem hakan ne kasni. Te nakaliang jangang kerpar iki tu ki break ki beran ship tu ki tan ki wan pan aji ki shalam yangi, but kum tu ru ki bana shilom ki wan pan aji ki shalam yangi hakan ne kasni. Kublai shibun. Kublai pi baro menta kasni ngakwa pentip shapi baha kalai po Tarik ubenai Desember kaba menta ubenai kandan ka konsert hangte Madan mat Tirot bat hakata kasni ondan ringkat George Shadap bat Genevieve Eddie Lingdo One Job Chocolate Jesse Lingdo Maya but life after that but so DJ but kerpangru indan Mairang ba but good na kinga kerpat ya baro ibadai na kapai east and west ibalak pan poy te ke live Tarik sekendu ya kini kinga kerpat ipi baro baniwan kata live Tarik kanta ubna Desember sayawan ha Please people know about your page video. Ngadan ko kubur ban pentip shapi baga dreamscape kan belong ni ka concert hakte ko mat Tirot Mairang haka live Tarik mentau kenan.
Hakatika Sngi, buon na deng jung local artist jong Meghalaya, kinwan Malaysian bintang. Kum I Maya Lingdo, I Eddie Lingdo, I Jessie Lingdo, I Light After Dark, I Genevieve, I John Shadap, nangta I Maramba, I Kurt Freeman, nangta I Neil Mouthwa, but buon na deng jung artist ang maasyo banjer kateng. Omtang kata, Henry mo di ki DJ ru iba na Mairang, pat kumju na po siya kinwan Malaysian benta, hakati kasi. Ke Christmas ke besok ke bakaman ipi iwi baru abak hamda me ikinong Mairang ngadi ku freeman bang ngadan kubur ke kias ban ta jong pi pitam ne ambon bang jungi kinong west nilai keren konyo nomor bun di concert ki ba best kilometer seselong dari hakani kinti di kabuk ser ta jong pi hamda me ram ta kinong Mairang bagi niyo ban sakhin kinong rai nong put nong tem ki bakan sai jong ni khasi jungi hakoi keren san bak ta kan lo kalai pu Tarik hapo Madan mot Tirot kan ma holok nomor ba hakani keren san pinlap di kinong rai kumi Jesse Eddie Lingdo nanti one job kumjuru George Genevieve Maya Lingdo Lights After Dark kumjuru ki DJ ki bakentup DJ The Jaguar Neighbors you know nangta DJ Bandit DJ Quills Adrian DJ Fabian bat ki wei kumjuru kindan ki aktor aktris ki benwan bani dan benta bani pila bani kenu kita brokhai bat ya tu ko show on sa host da uni umahe nanta marang ba bat Sohkhmow yes podok boju klen sewan khamtam lele kilong kemai long kepe baro ki bien tau hapo Mairang sewan no hakalai pau Tarik ha sewan yelam lom iki khon ki khtai ki sukat bien lom saya chill yes kublai lok Kublai phi barwa ki parlok ba e ki ba Beit ya kane ka video nga pintip sho phi ba kondon ka concert ka ba he but ka ba pher bha ha ka live ho Tarik jong une ubnai December ka ban pinlong ha ka shnong Mairang Madan mot Tirot but ha kane ka concert kindon ki local artist ki YouTubers ki actress ki nong roi but ki influencer ki ba pau bha but ha ka te ka sngi kin ya don lang jong imarang ba I Kurt Freeman Eddie, Maya, Light After Dark, George, One Job Chocolate, Jessie, Genevieve, but nriungot ki DJ ki balapau. Kumta nga wear but nga khot ye phi bas ngo bha ba pinwan but ba pin sakhi dala ki jongi khmat ye kini ki riodon sam jong ka jilla ka jongi sayawan khnang ngit sa kando ka te ka si. Shinam em phi ka jadu koyo jingana phi matayu ladalong Day phi baro ka gateng janga gade one job chocolate ban ngas ngo bhaban pintim phi ki nongkashan ki bai ki jonga ba haglai pho Tarik jong matau banai December kata haka Madan mot Tirot mission Mairang ngin sawan ban akling jonga rong ngan sawan ban ruai ha kudu Sngi ha kati jaka haringkat ki bun ba ki artist ki ba shirkai na kane ka jala ga bai ki jongi ban ngakon nga weri phi baro khot ki nongkashan ki baju kashan ngi barbor na kapor shakapor ki basa jan ni jungai ber kumjuru ki ba kerpang ya ki badan sha katika than Mairang peluni berokoi ba pinwan lemban ajing kashan ngi kubleshuna kublai phi baro ki baju kershan but I'm seeing na kapor shakapor ngadon ka kubor banya thu happy bakan sadon ka concert hang thie hapo mot Tirot Mairang ka ban salong hakalai pho Tarik mentau banai bakin sadon sibun ba ki artist ki YouTubers ki influencers nang ne na po ka rilum khasi hi ka jongi bakita kilong kumi one job chocolate I Jesse Lingdo I Genevieve I George Shadap I Eddie Lingdo I Maya Lingdo ki Light After Dark baki YouTubers kilong kumi ba Kurt Freeman I marang ba banin sa donru nriungot ki DJs ki ba pher ki bansawan hakatay kasngi Tinga karpat ya phi ki blaju kershan but I'm siam yangi bapin sobha ban ya wan ban ya don kat ban ngi hakatay kasngi ka life ho Tarik ubnai bakhat ar hang thi hapo mot Tirot Mairang kublai sibun